Nir Balkansu nas je 20, pokrivamo cijelu regiju i ono što mi je posebno drago je zapravo da imamo 50% omjer muškaraca i žena, s tim da cure drže zapravo sve vodeće pozicije. Znači, voditeljice timova su žene. Možemo se pohvaliti sa brojkom od preko 115 aktivnih članica onako 5 mjeseci. Tako da mislim da je to sjajno i ono što je super je zašto ja volim ovu industriju, iako smo mi tu sad žene. Kripto industrija je mostly male dominant, odnosno pretežito se tu radi o muškim pripadnicima. Mi imamo potpunu podršku muške zajednice i zato volim tu industriju jer su svi vrlo, vrlo supportive. Tako da mi je to užasno drago. Mislim da je ovo samo jedna dodana vrijednost kripto okruženju i ovo što mi radimo. Mi većinu svojih zaposlenika nikada ne vidimo, ne znamo gdje su, ne znamo šta rade. Puno njih imaju svoje nekakve day jobove koji stvarno variraju od toga da su mama koja je doma s djecom do toga da imaju svoje potpuno druge karijere. I dok je god posao obavljen i dobar, nas nije briga. Tako da mi zapravo uživamo u tom aspektu slobode, dajemo ju kako sebi susnivačima, tako i zaposlenicima i mislimo da je to sjajna stvar. Ispalo je tom taktikom da zapravo imamo jako puno žena koje su izvrsne, ali stvarno izvrsne u svom poslu. Neke od njih su dalje nastavljale svoje karijere po odličnim globalnim firmama i gledamo na to kao jednu vrlo pozitivnu stvar da smo nekom bili regionalna odskočna daska za dalje. Umjetnost kao takva više nije isključivo muška domena. Što se tiče umjetnica, znači tu su negdje 50-50. Što se tiče možda kolekcionarstva, tu su možda žene kolekcionarke u manjem postotku. Recimo 30:70 za muškarce, ali recimo žene su te koje znatno više troše. To jest odvojit će puno veći budžet. Što se tiče tipa kako tradicionalna umjetnost, znači žene jednako su zastupljene kao i muškarci, ali digitalna umjetnost, recimo nešto što je baš Josipa spomenula, znači nije vidljivo tko je autor rada u digitalnom svijetu i zato je jako teško, danas nemamo nikakvih podataka još uvijek da li je riječ o muškarcu ili ženi autoru, tako da tu i dalje realno nema nikakvih relevantnih podataka. Ništa vam neće past s neba, treba ono što tražiš, moraš naći način kako da to zapravo nađeš. Tako da definitivno edukacije, uključenje u različite udruge, LinkedIn ima hrpu nekakvih i besplatnih tečajeva, ima jako puno edukativnih tečajeva vezanih za kripto, blockchain i tako dalje, tako da se i tu mogu dobiti nekakvi certifikati ako je u pitanju uključivanje u tu industriju i definitivno se povezati sa zajednicom, ali rekla bi LinkedIn možda ako ste negdje remote. Ono što ja često čujem, pogotovo recimo predajem na ekonomskom fakultetu, ono što često čujem, pogotovo od studentica, je nama, mladi smo, ne znamo gdje krenut, nije nam ugodno predstaviti se svojim imenom i tako. Za takve, idealno Twitter i Discord. To su sjajne platforme. Čak bi rekla da na Twitteru ćete najprije saznat kvalitetne informacije, fantastične rasprave možete onako, ajmo reći, slušat i promatrat s jednog sigurnog prikrajka i možete ostati potpuno anonimni. Jedino što morate na takvim platformama je morate znati odvojiti signal versus noise, znači šta je kvalitetna rasprava, a šta je jednostavno nekvalitetna i neprovjerena informacija, ali u slučaju ako smatrate da to možete, Twitter i Discord su po meni dvije od najboljih platformi ako ste malo sramežljivi ili niste sigurni koliko se želite odmah javno uključiti u takve stvari, što kažem, često puta čujem da je slučaj. Kao u nekom klasičnom obrazovanju zapravo ne postoji dio gdje umjetnici mogu dobiti i tehničko znanje. Znači, tako da i oni zapravo su svi u nekoj fazi eksperimenata, kao i svi ostali autori kojima se otvaraju mogućnosti, koji su kreativni, koji bi se htjeli izraziti, ali evo do sad su dobili priliku na nekim novim platformama i idealno je za fazu eksperimenata, s obzirom da se i sada zapravo gradi i pokušava vidjeti šta je tu kvalitetno, što nije, na koji način pristupiti, ima puno različitih ovoga kuta gledanja, ali tek se sad isto zapravo stvara scena tko je kurator, ko može donijeti dobar sud o tome što je kvalitetan rad ili ne, tako da idealno vrijeme. Bilo ko ikad osjetio adrenalin građenja novih stvari ima tendenciju ostati u tome ako mu se sviđa. I ja sam se stvarno na to navukla
I generalno u tržištima ili ulazite u tržište gdje su karte već podijeljene ili gdje se karte dijele. Gdje su karte već podijeljene, ako ste vi type A personality, volite strukturu, volite pravila, volite da se zna ko šta radi, onda su za vas korporacije. A ako volite izazove, ako volite promjene, ako volite istraživati nove stvari, kripto je idealna karijera za vas. I tako da mislim da kogod je ušao i malo osjetio taj okus, navuko se i ostao je. Ja znam, zapravo ne poznajem nikoga koji je ušao u kripto i zaključio nakon pola godine, godinu, to nije za mene, ovo je stvarno trivialno, glupo i primitivno, ja se idem baviti, ne znam, retailom. Niti jednu osobu nisam čula da je to izgovorila.